Ni umithio rio tanyite gutuika kiguni kinene kuri arimi a mucere thikimu-ini ya mucere amwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga kumana na uthunduri wa muthemba mweru wa mucere wa Basmati uria uri na uhoti wa kuongerera hakuhi maita matatu ma magetha ma murimi. Kuringana na thuthuria uciarithania wa memera kuma University ya EMBU, mucere uri na uhoti wa guciara tani 11 cia mucere hario eka gukiringithanio na tani 4 hario eka iria irarutwo ni mucere uria urahandwo ni arimi umuthi. Avatuna innovation turathondeka breed mucere nikenda tuvote kuimprove Basmati iria hiundi yake thi kiasi nikenda tumithondeke na maita mathatu ya tureka na mucere wa Basmati tondu uria ukoretwo iho ni ati farmers ni makoretwo makigea na challenges ya yield. Basmati egea yield ya about 4.1 tons per hectare. Kuringana na Professor Njiro Ndakani itanya ria ATARAMU ni gutigirira arimi ni magia na mucere uragethwo tani 15 hario eka. Umuthi mucere uraciara muno thiini wa thi ari mucere uraruta tani 17 hario eka. Na mucere uyu wega waguo ni ati wekirwa fertilizer nyingi tegokagwa ni mukuvi kidogo ndwavu what you call the dwarf line na hiundi yake ni rasapasi irengi irakorua goko area no. Na pia hii mchere wa customers wataipenda kwa sababu the cooking qualities zina match zile za Basmati. Tumefanya trials za cooking qualities. Wale watu ambao tumeweza kuwahusisha wamesema the aroma is there. You can feel it. Ukipika mchere yako inaachana moja moja. Hiyo nadhani ni one of the characteristics ambayo watu wanapenda kwa pishori. Onaguo mucamo wa mucere uyu ukagwetwo gukorwo wagirithitio niguo guguciriria thoko yaguo. Riu ruhonge rwa urimi rwa KEPHIS rugitanywo kuhitukia mbegu ciaguo kuthika ni arimi ica ikuhi. Uyu mucere tu athiu stage ya utesireta wa cooking qualities na tu ya ruguta tukava ando na makiwenda muno kimera kiu kithiru twaya kethuna tukithia no uyu niguo wagurirwe ona mbere ya Basmati kauye twa bishori no kithira mbere ni kuonania no rendwa ni andu makiri wa bishori nundu goro thogora wa ngundu iguru muno twa bishori tuna propia ku release variety ciere which are super yielding. Wanakora tuna variety ciengi ira testwa lakini ira ciere ndi for release now they are two. Hadini ya Kameme TV ile turako ni Bataru wa Mwagi.